Yabo bafethu, laba bafethu laba abadayisa ama-signal ave belibulala igama lelo ntuzana le-forex. Balibulala kakhulu igama le-forex. Labafana laba abafana baka RCG, green cars, pink cars, balibulala igama le-forex ngoba manje bafuna lento, badayisa ama-signals. Bafowethu niwadayiselani ama-signals? Ngadayisela nama-signals ngoba phela sinamali. Fine, sidayisela ama-signals. Uyacabanga ngoyicofela ifoni yakho nje kanje, deposit, khulisa i-account, withdraw kwi-forex, usuvala la. Forex isebenza kanjalo, ayisebenzi ngomuntu okhuluma kakhulu. Akumele uprove ama-point kakhulu if utrade forex ngenhlebelo. Yabo, approve ama-point if utrade forex because kune-win, kune-lose. Yabo, and i-lose eningi usuke yenziwe uwena ngokuba greedy kwi-market, ngokungawa-close ama-trades. Closana ama-trades, musana ukuba greedy. Lento yo-full margin, u-full margin kanjani ngemali yokugcina? Full margin kanjani ngemali yokugcina? Uthi uya full margin kanjani? Last money uthi uya full margin. Yekelani leyo nto bafethu, siyekeni leyo nto yokuhamba o-full margin. Yaphethe, yaphethe. Full margin kanjani? Yabo laba bafethu laba bo-full margin kakhulukazi abantu abangayazi forex, abantu abafika ekutradeni, abantu abangazi ukuthi kwenzakalani. Yabo, yothi sibalimaza leyo nto leyo, bazobe sebebodwa nabo full margin. Yikho into ekuthiwa full margin for ama-beginners, ayikho into ekuthiwa full margin. Asi-full margin, siyakhulisa. Shabe kuthiwa i-trade oyivulile ine-lot size ka-0.01. If isino 30 cent USD, close leyo trade.